Jawaharlal Paul aphan sodak akangsai pinangji pura KSA pen district inspector officer aphan complain aloh kepidam. Non head jong sod rechem school along chukidar pen final exam ke pedopon along KSA pen humri dam se hok pera kangsai ke longji aphan pura puthot district inspector officer ari deng complain aloh pipa jirdam. Bangsolong KSA hamren head branch ame phu thimuthi rong pipen japon linsi alang itumari asang ho atum tame cherap cheto dun renti pirthi along me ka chechar dun lapen pirthi ke samdun ke joy ke ji aphan education mate loga charli aprang sia kenang so lapen karbiang long autonomous council pen karbiang long along atogono along tame quality education ke pedopon ji aphan tame rada thengno lamthi pachini pon bom tanglu modala pusana por hod inu school inspector Jawaharlal Paul puabang ke karbiang long autonomous council aphan lang tot se aning hanga link claim lu bangsa puthak social media long tache thanglu lapen alang lifan suspension bibek nang ji pusi KSA tumpen ke hang padopon si puthot DIO ari deng complain alo tame pi pajir pon hamren per rostam intinang ke palia birta malum news আইসক আমি কপি দি দিম আইসে তেওঁলোকক নিশ্চয় সাসপেনশন কৰিব আৰু সাৰক জনাম মই এতিয়া সাৰে আজি ছুটিত আছে দিয়াই নাই নেকি আজি ছুটিত আছে তেওঁৰ এক্সিডেন্ট হৈছে যে চেকআপত যাব ছুটি লৈছে আচ্ছা আপোনাৰ কিবা ডিআই অফিস পৰা তেনেকা ৰেসপন্সিবল নাই নেকি সব কিবা এক্সাম সময় কিবা কেনেকা থাকিব লাগে কেনেকা চাব লাগে কৰে এতিয়া আকৌ হেৰি সাৰটো নতুন আহিছেহে স্কুল বিলাক কি আছে তেনেকেও গম পোৱা নাই আৰু ভালকে হৈ আছিল এটা হেডমাষ্টাৰৰ টেক্সৰ কামটো দৌৰি আছিল কিন্তু তেওঁ ষ্টাফ বিলাকক হেৰি কৰিব লাগিছিল দায়িত্বখিনি ভালকে দিব লাগিছিল এটা নেগলিজেন্সি কেনেকুৱা কি হ'ল আমি ভিজিট কৰিম ভিজিট কৰাৰ পাছত গম পাম আৰু কেতিয়া ভিজিট যাব এটা সাৰে সোমবাৰে আহিব আহা পাছত কথাটো জনাই লৈ পেলাই তাৰপাছত লেটাৰ দি হয়নে নিজে ফিজিক্যালি যায়নে গৈ লৈ পেলাই ভিজিট কৰা হ'ব কোৱালিটি এডুকেশ্যন মেইনটেইন কৰিবলৈ আগৰ পৰা তেনেকৈ হৈ আগত মানে গম নোপোৱা একো পোৱা নাই নেকি সেইখিনিতো এতিয়া ডিআই ছাৰ অফিচাৰবিলাকেহে গম পায় কেনেকৈ কি ভিজিট কৰিছে আৰু কেইজন ষ্টাফ আছে তাতে তাত 6 জন আছে Sochaing konstituensi ke Parlo educational block angkang along Sodrecho ME school polong bang hadak bang ke bang trok teacher do including headmaster office tam hadak bang teacher inuta lele si chukidar se hadak yang kondak laga rondam de pinalam lo la penitum kar lo chere song pen la pen bang bang condemn lo lasi lazo puthak sim pinilitum formally ladak DI office long complain ang pinang kok lo la penilitum complain long bang ke akijong pon ke la helo jesemet cethandam nang kok po kidam tanglam 2019 sa minilitum portal news long pedam long lo la bang so hala Sodrecho ME school long headmaster ake hai Jawaharlal Paul puabang phu headmaster lang li duty ka che claim kle duty ka che dam de putha ke hala sohut panoni tum ka che face long la so school long la si labang so a teacher phan jong si la so school long pedobom lang plote karbiang long tamas council ke mang quality education ke hello piglam lo quantity an la da ka vedat po pusenili tum ka chardam la pen laphan bang ni tum pena demand bang la lo immediate suspend nahi la pen la so school pen transfer nahi akimi a headmaster prabjin pen la bang so school long appoint nahi lan e plote la so school bang ke quality education along amen klang dunde pusenili tum bang ke ka chardam la si Karbilang Thomas Council la pendak local MSC ke hai Singrong Phar la pen education em in charge ke hai Richard Tokbi nang tin bahini prabjin pelang bangso school aputhak step deng nei la pen la bangso headmaster phan mangke ladak pen terek nei transfer nei la pen suspension pivek nei pusin tidum karbil chori song pen chuning ripon Tum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta